Umculi kaMaskandi odumile kaPhathizwe ulingisele imfeza emnyama uma izoqopha ingoma ukuthi iqale iyenze njani. Mina ngizomlinda abe na 20 noma ebe na 18 uze ngikwazi ukujola naye. Wavela walibasi lami ngaphansi kombhede ngina 27 kweminyaka. Wavela wabona ibhasi lami ngaphansi kombhede wavele wahlanya. Wavela walibasi lami ngaphansi kombhede ngathi akasafuni ukuthandana nami. Mina ngizomlinda eze na 18 noma ebe na 20 uze ngikwazi ukuthandana naye. Kubuka la bullshit.